Okay, so after you done your question number 1 and 2, let's move on to your question number 3. Ya, setelah anda siapkan soalan 1 dan 2, mari kita teruskan untuk soalan 3. Ya, OK， 我们已经做好第一题跟第二题了，所以我们现在去做第三题吧。Okay, so when you look into your question number 3, yes, it actually quite troublesome, right? So bila kita lihat soalan 3, memang anda rasa apa? Frustrated a little bit, right? So kerana apa maksud? Tak puas hati ataupun tidak seronok bila nampak soalan macam ni sebab dia berasas asas dia bertukar-tukar。我相信当你们看到这一题的话，你们会很起烦恼为什么？因为它的 asas 是不一样的。Okay, but never mind, because the number is still very small, we can actually do the calculation. Sebenarnya tidak apa. Mengapa? Sebab nombor dia masih kecil. Kita boleh buat secara cepat，其实也没有什么很大关系。为什么？因为如果你看好来，它的号码是蛮小的所以我们可以去算咯。Okay, jadi sekarang, so now if you notice carefully, we want to know how does a number 0 change to? Yeah, what is the number that 0 change to here and then change to here? Yeah, okay. Usually there won't, because they can be have two possibility. One is they plus it with a fixed number, or they actually increase. Ya, jika kamu tengok betul-betul, biasalah di bawah kebiasaannya, sama ada dia berubah secara tetap atau dia berubah secara bertambah. Apa maksud dengan tetap? Tetap maksudnya contohnya saya tambah 7. Jadi setiap satu tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Ataupun yang secara bertambah. Maksudnya nombor 1 saya tambah dengan 7. Nombor 2 saya tambah dengan 14. Nombor 3saya tambah dengan21。好，我们看清楚这一题的话，平时他跟我们讲他变的话，他有两种变法，一种的话是加号码，但是这个号码是死的，还是讲有的是加，但是他加的号码是活的，所以什么意思叫做加死的号码？像比如说我加7了所以第一个是0，然后第二个是7，然后第三个是14，然后另外一个是21，所以你看到吗？我每一个是加7加7加7，但是什么意思叫做加活的号码？加活的号码呢，就是像比如说我第一个我加7，所以0加7等于7，但是我第二个我不是加7，第二个我加14，所以7加14它变成21。然后呢，第三个我不是加14咯，我加21，所以21加21它变成42所以那个是什么意思？叫做加死的号码，还是讲加活的号码？So after we understand things that we can actually add into the fixed number. Example like 0, 7, 14, 21. You notice that I plus 7, plus 7, plus 7. Or we can actually add it with the changeable number. Such like the first one I plus with 7. So it changed from 0 to 7. Then the next number I plus with 14. So 7 plus with 14, it becomes 21. Then the third numbers I plus with 21. So it becomes 42. So that is how it changed when you plus with a fixed value or changeable value. Okay, now let's look into this one. We want to know what is the versions of this one. Either they are plus with the fixed number or they are actually plus with a changeable number. So very easy. We just go and look for this value. So kita nak cari sama ada dia berubah secara tetap ataupun berubah secara berubah nombor itu. Jadi paling senang kita pergi cari dua nombor. 现在我们是想要知道它是加死的号码还是加活的号码，所以我们这样子知道，我们去找我们两个 value 咯。Okay, so we're going to kickstart with 111 best 2. So it's going to be 0, 1, 2, right? So 1 times with 2 power 2 plus with 1 times with 2 power 1 plus with 1 times with 2 power 0. Okay, so when you plus this value, you notice that it's 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7. Okay, jadi bila kita buat 111 asas 2, kita memang tahulah yang nombor paling kanan adalah darab dengan 2 kuasa kosong.
yang satu dekat tengah tu adalah darab dengan 2 kuasa 1. Dan yang paling kiri ini adalah darab dengan 2 kuasa 2. Semuanya bermula di sebelah kanan lah. Bermula dengan kuasa kosong. Kemudian baru berubah menjadi kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya. Okey, setelah kita dapat ini, tekan sahaja dalam kalkulator. Paling senang lah. Macam mana saya dapat 7? 1 darab 2 kuasa 2. Jadi saya tekan 2 lah. Campur dengan 1 darab 2 kuasa 1. Kuasa 1. Kemudian saya tambah lagi dengan 1 darab 2 kuasa kosong. Tengok, nombor dia 7. OK， 好，我们来看一下，这个111asas 2，所以我们看最那个是左 ，OK 你的kanan paling kanan 那个应该是左吧，左左右看了OK 如果是错的话就过后见到我的时候才跟我讲OK。kanan 就是我们写字那一只手了OK， 这个最kanan的话，我们就是乘以2 power 0。记得我们永远都是在你的kanan开始，然后呢，它的 power 永远都是从0开始所以最kanan的1我们就乘以为2 kuasa 0，然后在中间的1我们就乘以为2 kuasa 1，然后最 kiri 的1我们就乘以为2 kuasa 2。所以呢，你按进去 calculator， 我们就已经看到了，你可以看到我的 calculator 了。所以我的 calculator 写在那边是7。我的 calculator 写在那边是7所以我答案是7。Okay, next one. We only now know saying that from 0 to 1112 is actually plus with 7. Okay, dengan itu kita dah tahu daripada kosong menjadi 111 asas 2 sebenarnya dia campur 7。所以我们现在已经知道了，从0变成111 asas 2，它其实是加7罢了。Okay, next one, like what I say, either they're plus with a fixed number or either they are changeable. I don't know. So I need to find for the next number. So what is the next number? The next number will be my 15 asas 9. So 15 asas 9. We're going to start with the most left side. No, not left, right. Okay, so I'm going to start with 5 multiply with 9 power 0. Then the 1 means that we're going to multiply by 5 power 1. That's all. Okay, so when you press into your calculator, you already can get 10. Is it 10? This is 1, 5. Yeah, I think that is a... Oh no, sorry. Why I put 5 there? This is not 5. This one should be 9. Why 9? Because your best is 9. Okay, the best is not 5. The best is actually 9. So I'm going to have 14. Okay, kalau kamu tengok hati-hati, kita bermula dari sebelah paling kanan. Bermula dengan 5 lah, nombor 5. Ini merupakan asas 9. Jadi kita darab dengan 9. 9 kuasa kosong untuk yang pertama. Kemudian nombor 1 itu kita darab dengan asas 9 kuasa 1。所以呢，我们要看清楚这个号码其实它是 asas 9。所以呢，我们乘的号码全部都要乘为9咯。所以呢，最kanan的就是5号，5号乘以为9kuasa 0。记得我刚才已经讲了，什么东西都是 start with 全部东西都是开始为0。OK 然后呢，我们已经乘为9 power 0了。然后第二个就是1号，1的话我们就乘以为9 kuasa 1。所以这个东西我们就按进去 calculator。像比如说我现在按1乘9 kuasa 1，然后过后加5乘以9 kuasa 0。所以你看到我 calculator 已经是给你14了。That is how I actually get my answer 14 into the calculator. Okay, itulah caranya kita dapat nombor 14 daripada calculator. Okay, up to now, I believe that 7 to become 14, isn't it means plus with 7? So now I know it's also plus with 7. Dengan itu kita boleh katakan bahawa
daripada nombor 7 berubah menjadi 14, kita juga tambah 7。OK 所以我们现在可以知道了，它其实是加7。为什么？从7变成14。Okay, next step we are going to in is we understand already everything is plus with 7. So now I also from here I also know that plus with 7. Seterusnya kita dah tahu semua nombor akan campur dengan 7。所以我们现在已经是知道了每一个号码我们只是加7罢了。Okay, 14 plus with 7. 14 campur 7. 14 加7. So we're going to get 21. So kita akan dapat 21. So 我们会拿到21. But this is actually base 5. Tetapi ini adalah asas 5. 但是这个是 asas 5. So we're going to divide by 5. Maka itu kita akan bahagi dengan 5. 所以呢我们会除5。Let's start. 21 divide by 5. Okay, mari kita mulakan. Kita akan dapat 21 bahagi dengan 5. 所以现在我们开始了21除5。Okay, example like now, you totally don't know what is the number. Never mind, we are going to write here. 21 divide by 5. You notice it's actually 4.2. So this one is actually 4 lor. Similar like you're doing your primary mathematics. Sebenarnya dia serupa sebiji dengan bagaimana kita buat matematik masa sekolah rendah。其实我们做的数学这一边就是等于像我们在小学做数学这样子做，就是我们拿21除5嘛。kita we're going to get 21 divided by 5, right? So we understand that 5 times 4 is actually equal to 20. So we have balance 1. Jadi kita memang tahu bila kita dapat 21 bagi 5, memang 5 dalam 4, 20. Jadi kita berbagi 1. So 记得你21除5，你会知道讲，我们不能够拿准嘛，所以我们会知道5乘4等于20，所以我们还有剩一个1。So ingat, so you need to understand this side is actually stand for baki, your remainder. So I'm going to go put 1. Ingat sebelah sana adalah baki. Jadi baki tu saya tulis 1 lah. OK， 所以你要记得，我们那一边其实是它剩多少所以我们从我们的除，我们已经知道它剩1所以呢我们会写1在旁边。So next step, same thing. I'm going to get 4 divided by 5. But you understand saying that 4 is not enough to divide 5, right? So I'm going to put kosong here. So kosong darab 5, kosong. So I'm going to have baki 4. Okay, jadi kita akan teruskan 4 bahagi 5. Tapi kamu tahu bahawa 5 tak boleh bahagi dengan 5 kan? Tak mungkin kan? Jadi saya letak kosong lah. So I'm going to, saya akan letak kosong lah. Jadi kosong. Lepas itu kosong darab 5, saya dapat kosong. Jadi 4 tolak kosong, saya bagi 4。所以我们下一个步骤我们做一样的。那我们拿4来除5。但是你都知道4是不能够除5的。所以如果是4不能除5，我就放0在上面咯。放0在上面咯。所以0乘5我也是拿到0咯。然后4减0我会拿到4 as 我的 baki。OK， 然后呢，我在这里的话，我是照样写。dengan itu, saya tetap tulis benda yang sama dekat sini. Okay, I'm going to do the same thing writing here. So like what I already show you at the side. So we understand this is actually 0 and we have a balance of 4. Seperti apa yang dah kita buat dekat sebelah kanan kita, maka saya letak kosong dengan berbagi 4。所以像我在旁边那边做了的，我们会写0，然后有乘还有剩4，不是乘，sorry 还有剩4。Okay, next one. How do we read? We are actually reading from bottom to up. Okay, bagaimana kita nak baca? Kita baca daripada bawah ke atas. 我们要这样子读，我们是从下面读上去。So it means like this. Inilah yang dimaksudkan bawah ke atas. 所以我们就是从下面读起。所以我们现在知道了21。Dengan itu, maka that's why we know that 21 will be equal to
41 base 5. Ya, dengan itu kita dah tahu dia adalah 41 asas 5. 所以呢，我们现在知道它是41 asas 5。来，我们看一下答案，41。Nah, maka itu kita dapat jawapan C. Ya. Just, therefore, we know that our answers will be 41C. Okay, so now let's move on to your questions number 4. So now, jadi maka itu kita teruskan kepada perbincangan soalan nombor 4. Okay, 所以我们再接下去做第4题。First step, we need to convert. Yeah, we need to convert. Yeah, so we need to convert the 1110 base 2. Untuk soalan ini, kita nak buat pertukaran. Ya, jadi semua kita tukar menjadi asas 10. Ya, mengapa? Sebab soalan cakap asas 10. Ya, 我们全部把它换去 asas 10. 为什么？因为题目讲 asas 10 来的。So next one, let's do this one. So same thing, we're going to start off with your right side. Yeah, we're going to start with the right side. But never mind, when we look into it, we understand 0 is going to be multiplied with 2 power 0 plus with 1 is going to be 2 power 1 plus with another one that is 2 power 2 and then plus with another one that is 2 power 3. Okay. Jadi kita bermula dengan sebelah paling kanan, ya, seperti apa yang tadi saya tulis dah. Kosong akan darab dengan 2 kuasa kosong, 1 akan darab dengan 2 kuasa 1. Lepas tu yang satu lagi darab dengan 2 kuasa 2. Dan yang paling kiri punya satu kita darab dengan 2 kuasa 3. OK， 所以像我刚才做的那一题，第3题一模一样，我们是从最ka南开始，0乘以为2 power 0，然后呢就是2 power 1， 2 power 2， 2 power 3，这样子下去了。OK， 下一个步骤 ，OK，next step we are going to be type into our calculator. 1 times 2 power 3, yeah, plus with 1 times 2 power 2, sorry, power 2, plus with 1 times 2 power 1, yeah, and then last one is plus with 0 multiplied with 2 power 0. Okay, so kita terus saja, kita darab sahaja. Masukkan apa yang saya tulis itu ke dalam calculator, kamu akan dapati bahawa jawapannya 14. 所以呢，现在你不用担心，你只是有 calculator， 把全部你所看到的进去那个 calculator， 你就可以拿到答案14。Okay, next one. We need to do the next calculation. Yeah, I think we don't need to go to the questions now because you already have your question paper. So the value is actually 718 base 9. Jadi saya tak payah balik kepada soalan lah. Saya rasa anda boleh rujuk ke soalan anda. Seterusnya nombor adalah 718 asas 9. So 我不需要再倒回去看那个题目了，因为你们有那个题目资料，所以呢，你可以看我们这样子把这个号码换掉，所以下一个号码其实是718asas 9。Same thing. 7 1 8. Okay. Asas 9, so 9 power 0. 9 power 1, 9 square. Ya, so kita akan buat benda yang sama. Ya, jadi tuliskan saja 718, lepas tu baru isi asas 9, maka kita 9 dengan kuasa kosong bermula dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ya, meningkat by 1. Okay, 所以呢，你看到我写法也是一样咯，所以我先写那个号码718。因为它是 asas 9，所以我就写9，然后记得从你的最kanan开始，我们是kosong，我们是先从0开始，所以它就变0、1跟2。Next step, press into your calculator. 7 times 9 square plus with 1 times 9 power 1. Then 8 times with 9 power 0. So you notice the answers we're giving you 600. Okay.
No wonder I get the wrong answer. So I should have plus here. Okay, so now you notice my value is 584. Maka segalanya tulis ataupun type dalam kalkulator anda akan dapat jawapan 584呀。所以把全部只是打进去你的 calculator， 你就可以拿到号码584。Okay, next one. We are not stopping here. Sorry to say that. So we still have another one more number. That is 312 base 4. Okay, jangan berhenti di sini. Anda masih ada satu lagi nombor 312 asas 4. So 你不能够在这里停了所以你还要去找到另外一个号码312 asas 4. 312 asas 4. 所以我们会有这样子的一个号码在这边。Okay, so next one, we are still doing the same thing. 3 big bracket plus with 1 big bracket plus with 2 big bracket. So this big bracket is actually for your base 4. So kamu tengok cara saya tulis 312 dengan dibezakan adalah saya letakkan kurungan yang besar itu所以你看到我这样子写我是一样的312我照写但是我把大的一个 bracket 放在它们的之间然后加一个加咯 Okay, next one because it's a base 4 so I'm going to put 4 power 0 4 power 1 4 power 2 jadi kamu nampak memandangkan ini adalah asas 4 maka saya letakkan 4 kuasa 0 4 kuasa 1 4 kuasa 2所以你看到吗这个是跟我们讲 asas 4所以呢我就把它4 power 0咯4 power 1咯然后跟4 power 2 next step press into your calculator 4 power 2 plus with 1 times 4 power 1 and then last one is 2 times with 4 power 0 so you notice that the answers for my calculator is 56 maka kita letakkan apa yang kita tulis itu ke dalam calculator calculator akan beritahu kita bahawa 56所以呢我们把所有我们写的号码放进去我们的 calculator 所以 calculator 就会跟我们讲它是 excuse me 它的答案是56 OK 过后呢我们才看我们的题目OK 过后我们才看我们的题目我们的题目其实是1110 asas 2 加718 asas 9 减312 asas 4 Okay, seterusnya baru kita tengok kepada soalan kita. Soalan kita adalah 1110 asas 2 campur dengan 718 asas 9 tolak dengan 312 asas 4. Next one, we are going to look into how does our equations look like. Our equation is actually 3110 base 2 plus with 718 base 9 minus 312 base 4. So what we are going to do is we are going to follow based on the answer that we already calculated. So we have 14 plus with 584 minus 56. Jadi apa yang kita buat, kita ikut saja berdasarkan kepada pengiraan kita. Jadi 14 campur dengan 584 tolak 54. 56, maaf. Okay, jadi 4, 2. Oh, yeah, sorry. I think the 56 also wrong, right? Because of my plus. Yeah, so it should be 54. So this one is 54. This one is 54. Yeah, maaf ya. So 对不起所以它应该是54对不起，我忘记按到那个加。所以呢，我们跟着那个题目。那题目是跟我们算的，才就是变成14加584减54。So what we're going to do, same thing, press into the calculator, 14 plus with 584 minus 54. So we have 544. Jadi apa yang kita buat, tekan saja dalam calculator, 14 campur 584
tolak 54. Kita akan dapat 544.所以我们做什么？我们就按进去我们的 calculator 14加584减54，我们会拿到544. So we already know the answers will be your B. Okay, jadi kita tahu jawapan kita adalah B 544 所以我们现在就知道我们的答案其实就是544. Next one, your questions number 5. 850, that is actually base 10. We want to convert it into base 4, H. We want to find what is the value of your 4. Seterusnya, soalan 5 sebenarnya nak tukar 850 kepada asas 4. 850 adalah nombor biasa, bermaksud dia adalah asas 10. Jadi kita nak ubah dia ataupun tukar dia kepada asas 4. 所以呢，850其实它是 asas 10，你看我们普通的号码都是代表 asas 10，所以我们要把它换掉，换去多少？换去 asas 4。所以记得，从10你要变去什么号码，我们都是用除。OK 如果你是什么号码要换去10，我们就是用 power 的。Jadi Anda kena ingat, daripada asas 10, kalau kamu nak ubah menjadi asas lain, kita bahagi saja. Tetapi kalau daripada asas lain nak jadi asas 10, barulah kita guna kuasa. Okay, so you need to understand, from a base 10 number, you want to convert to other base, we are going to use divide. But if from other base, we want to convert into base 10, then we are going to use the power. Okay, so for this question, we are going to use divide. So next one, I'm going to write it as this. Okay, so I'm going to write it like this. This is my 850. I'm going to divide by 5 because, not 5, 4, right? So I'm going to divide by 4 because asas 4. And this side I'm going to write as a baki. Okay, jadi kita akan teruskan dengan pembahagian kita. Jadi saya letak 850 bagi dengan 4 sebab kita asas 4. Dan kita letakkan sebelah sana bahagian baki lah. 所以我们现在就开始我们的除的 process 啦。所以850除4，为什么除4？因为它的 asas 是 H asas 4。所以呢，旁边我就写着 baki 啦。Okay, let's start. If you have calculator, lagi best. If you don't have, then you need to do a manual. 850 bahagi dengan 4. So we're going to divide 850 divide by 4， 我们会拿850除4。所以呢，我们如果你是看一下 ，if you now look into the calculator, 850 divide by 4 is actually 212. So on the top, I already have 212. Right? So 212 times 4, I'm actually getting 848 lah. So if I minus, I balance 2. Alright? So I'm going to have balance 2. So bila kita bahagi dengan menggunakan calculator, kita tadi dapat jawapan adalah 850 bahagi dengan 4, kita dapat 212.5. Jadi dekat atas saya tulis 212. Kemudian saya dapatkan 212 darab dengan 4. Sebenarnya dia hanya 848. Jadi bila saya tolak, dia baki 2. 所以呢，像刚才我们拿来除咯，我们拿850除4，你看到我的答案其实是 212.5， 所以212呢，我就写在上面那边，然后我的212乘4，我会拿到848，所以我就写在那边848。所以呢，当我两个号码来减的时候，我其实只是bagi 2。Then, what is the numbers that we are right to write? Yeah, where is the place and how to write it? The 212 is going to be written below 850. Ya. Jadi kita macam mana kita nak tulis? Ya, dengan 212 dengan baki 2 itu. Jadi untuk 212 kita tulis di bawah 850. 所以现在我们要这样子写，那个212跟那一个剩2，那个 baki 2，我们要这样子写。所以那个212呢，我们就写在850的下面。我们写在850的下面。Then the baki, of course, under the baki 咯。
ya, seterusnya untuk baki dah tentu di bawah baki啊，所以剩的那一个2，然后我们当然就写在 baki 的下面，因为剩就是 baki 嘛，对不对啊？所以就我们写在那一边。Next one, we're going to continue. We're going to continue by divide by 4. So the process is going to be the same. Ya, seterusnya kita teruskan untuk membahagi dengan 4. Ya, kita tuliskan seperti apa yang kita buat tadi. Ya, 所以记得我们过后要做什么，我们再接下去，再除式。像刚才我们所做的一样，除式。1, 2. So we just continue. Jadi kita teruskan sahaja sampai kita dapat kosong. Okay, kita teruskan. 我们只是照做。Okay, 到我们拿到0 we just continue to do until we get 0. Right? Until we get 0. So we already done until getting 0. Ingat, proses kita teruskan sahaja sehingga kita dapat kosong. 所以记得我们照做，做到几时？做到我们拿到0了。所以你看到我有一个0跑出来了。Okay, next one is the same thing. We're going to read from bottom up. Ya, seterusnya sama. Kita akan baca daripada bawah ke atas. Okay, 下一个步骤，最后一个了。所以就是我们读，我们去读它，这样子读，从下面读到上去。3, 1, 1, 0, 2. Jadi bila kita baca dari bawah ke atas, kita akan dapat nombor 31102. OK， 当我们从下面读上去的时候，我们会拿到31102。所以呢，dengan itu maka so we understand the answers will be B. Ya, maka kita dapat tahu jawapan kita adalah B. 所以呢，现在我们就会知道它的答案就是31102。Okay, fine. We already discussed 3 more questions here. So you've been given around like 5 minutes to write down. I'll try to redo the questions number 3, 4, and 5. I think 5. No lah, I can give you around like 10 minutes. For you to have 10 minutes for you to done the question 3, 4, and 5. Okay, maka kat sini saya bagi anda 10 minit. Ya, 10 minit untuk buat semula soalan 3, soalan 4 dan juga soalan 5。来，我给你们多一个10分钟去再做过，再做你的第3题、第4题跟第5题。